pratiš ti mene, vidiš li me? Dole s vama! Skladištar, Joko! Joko! Kamion ovdje, ovako može neka stane. Prati me. Dobro, ne stoji cera da ne. Dobre, cera do unutra stavite. A u cera je ovdje, ovdje stavite. Se radi na vatrenim položajima. Ma ja, što ti sastavljeno. On će sad zakačiti. Ajmo još kamion naprijed. Kamion, ajde naprijed. Evo, volim traži. U redu, Odlično. Opet traži na muru, je. Treba me ispraviti. Ajmo malo nazad. Kamion naprijed. Lakše je kamion naprijed. Ajde naprijed. Kamion lakše naprijed. Tako se zbija, majte. Ajde se maknut malo ti u civilu. Živko, malo se u desnu stranu. Ne, ovaj od civilu, ti. Ti mi prati di ja idem. Gledaj me di idem. Još naprijed. Ima to na kameru, nema? Ima. Ćemo prvo dolje malo. Ti uključio kameru? Ston ključio. Ima ja to na glavi, čovjek. U džepu mi je to. Zašto? Ovo je zlatni rudnik. Neće ovo nama sve ići, samo trećine. Ide u Zadar, ide u Maslinički Bog. Ljudi da se kriva sasluša. Aj snimi. Čuješ? Molim te, Snima! Prođite tamo, prođi. Snima! Možete uzeti opasno, samo se pazite, ali onako dođu. Dobro. Jeste čučite? Počama za to! Imaš vezu s Jankovićem. Reci šta radi, je li izašao? Jebem ga u glavu. Ha? Daj, se okreće, pucaj na njega. Pucaj li on? Pa neka udara s tim topovima. A pa neka tuče po tim remorkerima. Navućemo avijaciju, potopit ćemo, sve to živo će goriti. Dignit ćeš u zrak skladište goriva sa milion zrna, otiće čitavo Kardeljevo, recimo.